конкурсқа жашынакай белектер, акчалай сыйлыктар бар, даярдаңыздар. Алдыңыздарга экинчи сыйлык тамак курдак тартылды. Тамагыңыздар таттуу болсун деп бир жагымдуу чыгарманы аткарып берейин. Cengiz Bey'e çakırız. Hayırlı olsun. Alim Cengiz'in ömrü uzun olsun. Бұл жақтағы алтын сыйлы отырған қонақтар сөзге даяр тұрыңыздар. Той иелері Босырманқұл, келіңіздер, той иелерін шақырамыз. 4-5 столы қонақтарды барыңыздар сөзге шақырамыз. Кетті. Болсын, жақсы қалу тілектер біздің ағаларды ежелерде болсын. Тоғандар барбыз, көңіл бұрамызын назар саламыз. Ежекемізден баштайыз. Келіңіз. Біріншіден салмастар бұл шу Ақтойдың қонақтары. Акам, біз ака, жеңе, Алинің өмірі ұзын болсын. Бұл тойлардың башталыш болсын. Бұдан кейін дағы чоң-чоң тойларға келіп тұрайла. Ошол, бар болуға, бай болуға, бақытты болуға. Главный ден сол қалан барыңарға. Ассалаумалейкум. Бүгінгі тойдың қатысушылары барыңыздар, құш келіпсіздер. Көңілді отырып кеттіңіздер бүгін. Жана бүгінгі тойдың көрі ағам Босырманқұл, жеңем Нұржида. Бұл Алини жарық дүниеге алып келген сілерсіңер. Біріншіден үші сілер бар болғыла, денсаулықта болғылар дайым. Анан Алинің өмірі ұзын болсын, келечегі кең болсын. Кыргызда керектүү чыган жакшы инсандардан болуп жогойсун. Урматтуу конокторго куш келиптер. Муса ака жана бактырыңыздар. Айдын өзүн болсун. Акыл эстүү. Кыргызга келген жараган жаштардан болсун. Акыл болсун.
Кол чакыбыз туугандар, 2 агабыз 1 эжебиз кабыл тилек айтты, калганыбыз тилектеш болобуз дейт. Ыраазычылык эми алып келген белек пейчектерди, жолуктарды салабыз, конверттер тапшырабыз. Рахмат сиздерге андайын орун алып турабыз. Музыка баштап бардык. Sözdük gezekistede. Gelip veringizler. Gelingizler bizden altınsı oturan konuklar. Hazır tuğanlar bizden altınsı oturan konuklar. Sözdü başlayıp, eneke özünüz başlap beresiz, sululatıp, andan keyin ağalar eceler, başlayıp geliniz yana. Ne diyeceğim şu, урматтуу ушу кечеге катышкан меймандар, куш келипсиңер. Ушу өткөрүп аткан тойлоруңар куттуу болсун, өмүрүңөр узун болсун, силердин дагы уул кызыңардын урматтын көргүлө. Ушу уулуңар бактылуу болсун, ата энеси менен ырыс-кеши менен болсун. Рызкыңар көп болсын, ыкыбалыңар бийик болсын, тени жаныңар сак болсын. Бул жагышчылык дүйнөдө эч нерседен кам болбогула, барчылык, байчылык менен ойноп күлүп жүргүлө. Айдаганыңар мал болсын, чайнаганыңар май болсын. Бактылуу болгула. Уул кыздарыңар бактылуу болсын. Ушул жерде бардык катышып отурган балдар, кыздар баарыңар бактылуу болгула. Ушундай ар дайым тойлордо, жакшы күндөрдө кездешип жүрө бергиле. Рахмат. Туғандар элеме бир кол чаап коңуздар, туғандар эң жакшы кабыл тилектер болду. Энеке рахмат, эми эжебиз коштойт келиңиз эже. Нурзида менен ушу Мансур, силердин ушу тоюңар, 5 тоюңар кут болсун, өмүрүңөр узун, ден соолугуңар чаң болсун, ушу алинин өмүрү узун, ден соолугу чаң болсун, артынан да кыз болсун. Силерден небире көрүп, анын оюна дагы бактылуу болуп жашаңар. Урматтуу коноктор, куш келипсиңер. Биринчиден куттуктарыбыз Нурзида коллегабыз, эжебиз, досубуз, баары бир адам. Жездебиз Бусурман уулуңар дайым бек болсун, өмүр узун болсун. Силер эле эмес, биз деле сыймыктан жүргөн уул балдардан болсун. Инилерин, карындаштарын өзү эркелетип, өз чоңойсун. Силерге колуңардан эртерээк иш алсын. Рахмат, ырашыл айтабыз, кол чапабыз. Эми айтылган кабыл тилектер кабыл болсун. Куттуктап коебуз, белек пейчектер болсо тапшырып коебуз. Музыка баштап коет. Рахмат сиздерге, ырашылык. Gelingizler altın sol oturan konuklar eceler enemiz başlagan. Eneke bir suratga çıkıp beriniz hemen. 32 Julmay birgelikte toy elerinden suratga çıkmanız. Andayın estelikке suratты alıp koyunuzlar. Şengilidin bir kadın tatsan eğer, armanı çok bul iledim bu körde. Basıp barıp tanıştım, yardım ettim. Şirin şirin gök sarıl şanınları, kalanlı ne adaşı vaya vayadım. Golun emeğin segerim sarınlarım, golun emeğin segerim sarınlarım. Gelas gelas tukoy gelas pışkanıken, suyu kuşu bir şanına konulurken. Şirinliğinden bir kadın tatsan eğer, armanı çok buluyorum o kadını. Şirinliğinden bir kadın tatsan eğer, armanı çok buluyorum o kadını.
Hey, asal Shada, awas lagi dak. Ömür barda bakıp жолда жорғалашы жорға тері жорғала жүрегімде үңгәлген сыйлана жорға 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 жорғашы жорға 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 жорғала жүрегім сен ғана арманда арман туған кең дала жорға 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 жорғашы жорға 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 жорғала жүрегім сен ғана арманда арман туған кең дала жорға 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 жорғашы жорға 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 жорғала
Эми туугандар келиңиздер, бир жамаат сөзгө чакырабыз, андан кийин экинчи конкурсту баштайбыз. Эми бул жака чакырабыз. Биз 7-нчи столдо турган конокторду барыңыздар биргеликте сөзгө чакыралы. Жамаатыңыздар менен келип бериңиздер, той башчылары, эл башчылары келиңиздер. Босурманкул жана ошондой эле биздин Нурзида жамааты менен биргеликте кош келипсиздер, тойлор кут болсун, жакшы кабыл тилектериңиздер болсун. Үчөөбүз сүйлөйбүз, калганыбыз тилектеш болобуз. Агабыздан баштайбыз. Assalamu alaikum, hurmatli qonaqlar. Bugungi ушул тойдун күнөкөрлөрү ушунча той көрүп аткан Босурманкул келин бала силерге биринчиден чың ден соолук, узун өмүр, ар дайым ушундай жүгүңөрдөн жылмаюу кетпей, ушундай жүрө беришиңерге биз тилектешпиз баарыбыз. Ошо анан Алиге, кичинекейге чың ден соолук, узун өмүр. Ne deyiz? Şu dünyada bazı yaşlısınız kalmayız. Baktılar olsun, ateşmen gibi olsun, biraz yaşamayanlar. Şu an ardayım istemenin çoğu olsun. Ne deyiz? Sana şu görüşlükte baykan sözlerini ardına başlıyor, şu ülkelerin ardına şu bazı yaşlısınız kalmayız. Şu dünyada sözleri zikper aldı. Adamlar burada ayet koyuyor Hormatlı Bosурманкулдун келин бала. Бүгүнкү сиздердин Али деген уулардын шылтоосу менен баардыгын башын бириктирип отурасыңар. Ошо Актастырконор жаштыктарга жайылсын. Актастыркон жекесинин жакшы саналган адамдарга болсун. Ушу уулду тапкан экөөңөр бактылуу болгула. Өмүрүңөр узун болсун, аккан суудай. Ден соолугуңар таштай бекем болсун, асманыңар ар дайым ачык болсун. Тилеген максатыңарга жеткиле, дайыма ушинтип жакшы саналган адамдар менен бирге болгула. Дагы ушу уулуңарга ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Аксакалдардан экөө сүйлөө калганыбыз кошулабыз дейт. Босурманкул мырзанын жалпы туугандары эң чоң жамаат экен туугандар. Туугандар айтылган кабыл тилектери кабыл болсун. Сиздер да ушундай жакшынакай тойлорду кылыңыздар. Аяшуулум. Келиңиздер эми белектер тапшырабыз. Босурманкул мырзанын туугандары. Ыраазычылык айтабыз. Маэстро жаңырат коштоп коет. Туугандар кетпей турабыз, эстетикке сүрөп кетебиз. Босурманкул мырзанын туугандары. Өзү мындай кылыш керек да, Нурзиданы аксакалдардан, эжелерден. Бирөөңүздөр өөп калганыңыздар ошондон көчүрүп алсаңыздар. Туурабы? Туугандар, би конкурсун өткөрөлү деп чечтик. Биге шыктылар. Биге. Пара болуп чыгабыз. Бир айым, бир мырза болуп. Туугандар, сиздерде калуучулар барбы желающийлерде? Болсо баштайбыз, болбосо күтөлү. Баштай берели? Дагы бир пара болсо жакшы болмок. Мына достордон. Атабек өзүңүз чыгат ошо эсен брат. Келиңиздер, өзүңүз. Өзүңүз, келиңиз. Атабек мырза өзү, келиңиз. Атабек мырзага бир айым барбы? Каалоочулардан мындай. Мен бүгүнкү тойдо чыныгы бийлейин деген айымда. Барбы? Ким бар? Келиңиздер. 3 көчө санайбыз. Эми биз мындай кылабыз, командалар. Өзүңүздөргө ат коелу, өзүңүздөргө жаккан мультфильмден атынан командага ат коюңуздар. Биз 5 пара үчүн 4 мамлекеттин же 5 мамлекеттин бийсин коюп беребиз. Кайсы мамлекеттин бийсине кайсы пара жакшы мыкты бийледи өзүңүздөргө коюңуздар. Биз командалардын аты менен таанышабыз. Биринчи пара Барби деген мультфильм бар. Эң сонун экинчи пара Аз ойлонуп алайлы. Том и Джерри. Болобу? Сонун үчүнчү пара Ну погоди командасы. Төртүнчү пара силер дагы ойлоносуңдар. Төртүнчү пара ойлонуңуздар. Бешинчи пара Шрек Фиона команда. Сиздер төрт Маша и Медведь. Болобу? Колчак коңуздар туугандар. Сиздер командага ат коелер айтасыздар, кандай бийлейт экенсиздер азыр.
Sonday şanda ayırgan pozitivrak. Eli biz birinci komandanın kadelatı Barbie. Bir kadam alga çıkabız. Hazır mında kılabız. Birinci bir бұл жаққа қарай билейбіз, қырғыз би, қара жорғаны аралаштырып, шәкер арқылы билейбіз. Ортада өнеріңізге өтіп, бірінші би ошол жаққа барып тұрасыздар, екінші би болғанда бұл жаққа қарап билейбіз. Бірінші команда, бар би командасын байлаштырып ол шақырды тұрасыз, қырғыз би. Кеттік анда маэстро. Дайындырыңыз? Кетті ба? Suyladım, kırgız beyin düğmedim. Kazın kalın ömürlüm, kız çekitler giymedim. Vallahi bu kapmaysın, kılırsan da düğmedim. Atmay kırgız beylesin, arvolan tütüylesin. Çekil oldun bulutay, çerge budun kıymesin. Bayka durgan adamlar, bali kırgız beylesin. Şovaklar. Kalça apazlar, Barbie komandası. Bravo. İkinci komanda Tommy Jerry Billy Kırgız bir. Sınıf kettik. Жашында тұр, бендер қатып қалып тұр ғой. Погоди. Мұны әкем сіздерге бейні көзіліп, кеттік адам маэстро. Ассы! Мұна саға. Әке, жамбаштарды. Ассы! Benim suyladım, kırgız beyin düğmedim. Kızıl kalın ömürlüm, kız çekitler giymedim. Kazıktı bu kapmaysın, kılırsan da düğmedim. Atmay kırgız beylesin, arvolan tütüylesin. Çekil oldun bulutay, çerge budun kıymesin. Bayka durgan adamlar. Buna Ece'min hiç bana iş yok bence. Buna ağam hareket kılarak içine bağırıp durup, içine bilep koyuş gerek de. Kiyinki para. Kettik adam maestro, Kırgız bir. Bana sana. Kaçar biraz böyle işte kullanma. Benim suyladım, kırgız beyin düğmedim. Жігіт, сілер жақтан шындай білем, қарашылығында. Соның ма, тескиғын? Браво, дең соның. Кейінгі пара, алтына заты жарышқан. Ширек пиона. Атылет тұрса, бейді көрсіңдер сілерге. Қалай соңа? Бұндай бейді. Hadi basma şarkısı. Gidene çok mu da? İyi, homuz mu? Atmay kırgız beylesin, arvolan tütüylesin. Çekil oldun bulutay, çerge budun kıymesin. Bayka durgan adamlar, bali kırgız beylesin. Rahmat eyvallah duvarlar. Bol çalmanızlar. Bravo. En sonun Şirek diyor Atayel Mırza özü biyige çıktı, uğruna çıktı, 70 lira hazırlattı. En sonun. Keyin birinci para kandayla? Var mı? Bir adam aldıra. Tanesi şotaga biliriz. Bütlenlerді қимыл атауыз, балештер қол чабады. Екінші би, кеттік анда, маэстро. Başladı. Balık, gördün mü lan? Bassa!
yüz gözgöçe. Taşan geçti, malades. Tonu çeri biylik sizler için tanış jöta. Kettigene çigit gözgöçe. Anasa. Hop. Asa. Hop, bol çapraz. Anşanski polka emas bu. Tanış jöta. 3. para. Bizdin Nubagadi. Gerçekten. Ha? Haydi. Hop. Jengem sizni munasiblikdan o'tdim dedi. Bunaqdan o'tolmaysiz. Qo'shaqmi qo'shib? 2 pora. Mashina ketgan tanishdim. Ha? Assa qo'shaqlar tumana bo'ldi. Ha, jigit. Ciddi o'xshashmaydi da, bileğinde da siz o'xshashmaydi. Bravo, hareket. Молодец. Evi Giy komandasi Shirek Viyona. Dostlar qo'l chaqiramiz. Nima sizlarga? Rahmat, bravo, Shirek Viyona komandasi eng yaxshi biledingizlar. Endi 3-bi. Endi bundan daha sho'roq bejangrak rock and roll degan ketdiganda maestro. 1 para. Tayyormiz? Başladık. I'm gonna tell on every part of the job. It's taking the blues, buddy. Başarılar olsun, Barbie komandası. Ağam hareket kılada diyeceğim. Az nasıl kral? Şimdi nasıl kaçabiliriz? I'm gonna tell on every part of the job. It's taking the blues, buddy. Bol tutuşan sizlerge. Mana sizlerge biyini gösterdim. Ağa arықтайыз. Kәпігі да maestro. I'm gonna tell on every part of the job. He's taking the blues, buddy. Yeah.
eң жакшы билиңиздер. Наша эмеде кеттигенде рок-н-ролл. Жигит өзгөчө билет аракет кылабыз. Bravo. Buna sizlerge birliğini gösterdi. Şirek Fiona komandası Rock'n'Rock. Kettik anda. Hadi bir kol şarkı oturuz. Dostlar. I'm gonna tell Mary about the job. You said the blues that you got for the best. Yeah, baby. Oh, baby. It's a fun night. Yeah. Well, Charles Sally hasn't run the ball. Nobody cares if she's a running dog, baby. Yeah, baby. Oh, baby. Şov rahmat. Kol çalar olsun. Ateşinizi attınız. Attınız. Bana kepti. 2-2 4-cü bi. Barbie bilet, Zarbeshni bi 4-cü bi. Baleshtir kol çalar oturuz konuklar. Kettik. Kalçalar olsun Barbie. Aqamızga o'zgacha eng yaxshi harakat qiladi. G2 para bilet, Tom Jerry bilet. Жигитимиздин бизи талка ушу бейген. Молодец. Ушул темпте. Кадайлы? Ну погоди билет на сиздер үчүн. Зарубежная эже? Кеттик анда. Ага ортого билетчи. Алдыңызга алып. Кеттик анда маэстро. Kandaylı? Maşa komandası gettik anda. Maşa komandası G2 paramına sizlerge bir... Assa! Atayım kıza! Atayım gene kızım kaldı. Kalçalar olsun Şirek Fiona komandası en жақсы билигинизди. Bir жеңил вализ ko'tarib qo'ying, 5-chi bi. Bir valiz bir kuplep yapıyorlar.
Андай чечүүчү кез. Параңыздар менен келиңиздер. Вальске да баяндап бийлейбиз. Өнөрүбүздү көрсөтөбүз. Параңыздар менен келиңиздер. Bir kuplet valiz, andan keyin chechuvchi kez keladi. Parangizlar bilan 5-chi bi. Kattagina maestro. Eng sonun, hem tuğanlar, biz çeçilçi gezgende. İkinci orun, 500 son, ikinci orun, 300 son, üçüncü orun. Bu takım geri olasılar mı? Kudaklarına girinizler. Kudaklar tarafınızlar. Kamandaların atlaytan bolçalasılar canım, görünüzler. Cemlerle verelim, görünüzler de bir nenet bir alışmayacak biledi. Birinci orunu biz özü. Buna kamanda konuşmak gerek mi? Şirek yok. Turar mı? Turar neden? Tuğanlar, korrupsiya kullanıyor mu? Жақсы билешті, hareket kıldı. Mınау Атөйек Мырза туғандар. Ертең, тұрсаңыздар, Атөйек Мырза ертең таразаға түсіп, 2 килограмм арықтағы туғандар hareket kıldı. Biz birinci orunda ушул Ширек финалга өз туғандар. Турабы, ол чапаңыздар шуға береміз дегендер. Biz birinci orunda ушул команда бар эле, мына эженам аракет кылды. Өкөңүздөр 500дөн бөлүп аласыздар. Бул жакта сөз бар экен го, халтура. 500дөн халтура өкөңүздөр. Мына бөлүп алыңыздар. Мына сиз мына 500 бөлүп туруп, берип алам. Болду. Бул кыздар берип аласыз. Экинчи орунду биз Нупагады көрөбүз. Мына бул чакырыңыздар. Ага siz ушуну эжеме берип коесузчу, өкөңүн 250 бөлүп аласыңарбы? Бөлүп алсаңар, бөлүп алгыла. Эми мындай кылабыз. Мына айымдарга мына $100 сизге, мына $100 сизге, мына $100 сизге эртең метро иштеп коесуң. Эми силерге барабы, түгөндү керек. Жок эми, бол чапаңыздар, барыңыздар. Рахмат, расыл айтабыз. Азыр мына Гүлзат эжебиз 500 алып келип берет. Мейирбек баштаган жалпы классташ досторун, аяштарыңыздар барыңыздар биргеликке сөздүн кезегине чакырабыз. Классташтар, жамааты, аяштар барыңыздар келип бериңиздер. Кабыл тилектер болсун. Келиңиздер, музыка коштойт. Gelingizler, toy başçıları, Bosurmanqul Nurzi da gelingizler. Bosurmanqul'u çakırıyorsunuzlar. Tuğanlar, biz barыңızдар, biz жаққа көңіліңіздер, бұрыңыздар. Ana, молодец. Buna Bosurmanqul geliniz, klasstaş dostlar, аяштар, бүгінгі күндің ең күнөкөрлері, достар жамааты кезі келді. Сөздің кезегін Мейірбектен баштайыз. Geliniz Мейірбек. Рахмат. Biz ne deyiz şu dostum? Beşik boğum bek olsun benimkiler. Vardır da şu yerine gelgen konuktur. Hoş gelipsizler. Dostumuzun adından, özümüzün atımızdan. Başında tamam aytıp ketmekçi, sözüm var. Karotke yasından aytıp boğum. Uşun bizim ayaşılığımız bu dışı prezident olsun. Bu da kalasa biz hoşumda. Kuanışta varız. En sonun emi ayınlardan, ayaşlardan bir ölçeklik tapıtan geliriz. Аяшымыз Мырзада біріншіден бақытты болуға, әлемде өміріміз кең болсын, денсаулығы чың болсын, ақылды, тәрбиелі болсын.
бүгүнкү айтылган жакшы сөздөрдүн баарын алышабыз. Достор, аяштарга өзгөчө кол чаап коебуз. Эң оригиналдуу кабыл тилектер достор аяштардан болду. Ыраазычылык айтабыз. Эми достордун атынан конверт, подарканылуу конверттин куругун берип эстеликке сүрөткө чыгып коебуз. Рахмат, музыка коштоп коет достордун ыраазычылык. Достор Урматтуу досум, ушу бешик болгон бек болсун, ушу Аяшулуздун өмүрү узун болсун. Ушу бүгүнкү жакшы тойлорго баарыңыздар туш келипсиздер. Ушу кийинки жылы, бул наркы жылы ушу сүннөт тойлу дагы чогуу бирге болоюк. Ушу досум Аяшкон бактылуу болду. Рахмат, кол чаап музыка коштойт. Достор, классташтар, жалпы аяштар ыраазычылык айтабыз. Эми той ээлерин ортого алып, эстеликке 32-чи жумайын сүрөткө чыгып коюңуздар. Андай достор отуруп турасыздар, эки жамаатты бир сөз көрөбүз, андай баарыңыздарды. Чакыралы, жамаатыңыздар менен келип бериңиздер. Андан кийин сөзгө даярданып турат. Биздин Бусурманкулдун жалпы достору Сагым мырза баштаган жалпы достору сөзгө даяр туруңуздар. Биз азыр баарыңыздарды сөзгө чакырабыз. Келип бериңиздер, Самат мырза чоң. Келипсиздер агалар. Тойлор кут болсун, жакшы кабыл тилектер сиздердин намазына. Кимден баштайбыз? Келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Хуш келипсиздер ушул Бусурманкул досубуздун жентек тоюна. Бусурманкул досум дейбиз. Аяшулуздун өмүрү берсин, бактылуу жаштардан болсун. Кудайым канча жаш берсе, шабырга бар болдула, канча эң ошонча бут кирсе, ошонча бут кире берсин эңөргө. Ар дайым бактылуу болуулар, Аяшулубуз дагы өмүрү узун болсун, бактылуу жаштардан болсун. Биринчиден саламатсыздар. Бешик болуңуздар бек болсун. Оğlunuzlar имандуу балдардан болуп чыгуусун. Ошого тартыктуу тарбия берип, сиздер да бактылуу болуңуздар. Ошо. Келиңиз агабыз жыйынтыктап ата. Ассаламу алейкум. Досум жаратканым канча өмүр өтсө ошончо өмүрдү бактылуу өнөрдө өткөргөн. Бул урматыңар Рахмат агалар, жеңелер, ыраазычылык айтабыз. Эми алып келген бенектер сиздер да кем калбай тапшырып эстеликке сүрөткө чыгып коңуздар. Рахмат достор, 84-жылык агалар, жеңелер. Рахмат. Келиңиздер агалар, эстеликке сүрөткө чыгыңыздар. Эми туугандар, акыркы тоско калуу тилек беребиз. Бусурманкул мырзанын достору, жалпы биздин мырзалар, жеңелер биргеликте келебиз. Жалпы Сагым мырза баштаган, Атабек мырза коштогон достору, биздин Бусурманкулдун достору аяштары, эң чоң жамаат келип бериңиздер. Жана ошондой эле иниси Самат мырза келинчеги менен келип отурат. Туугандар, аз-маз тынчтыкты сактайбыз, көңүлдү биз жакка бурабыз. Достор аяштарга кабыл тилек узатабыз. Алдыраак чыгып бересиздер, алдыраак келиңиздер. Биз кабыл тилекти баштайбыз. Келиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү күндүн коноктору. Досум ушул той берип атасың, тоюң кут болсун. Аяшулдун өмүрү узун болсун. Эч качан жамандык көрбөй, жакшы ак дасторкондордун үстүндө ушундай күлүп ойноп жүрө берсин. Ушу башкаңыздардын дагы ишиңиздерге ийгилик, аман эсен айлыбызга барыбыз кайтайлы. Тусу сага чоң рахмат, ушунча адам башын бириктирип, бүгүн Аяшулга ак ниет той берип жатасың, тоюң кут болсун. Ассаламу алейкум, бүгүн кеченин күлөрү. Досум ушу Аяшулдун өмүрүн берсин, эс акылы менен өмүрү менен
Силер сыймыктаган эмес, кыргыз эли сыймыктаган балдардан болсун. Аллахым өкөң эки дүйнө бактылуу болсун. Силерге чын денсаулык, узун өмүр. Бар жоңузга чоң рахмат. Ушу тузунун аяштын ушунчалык сыйы бар экен. Барыңыздар тынч болуңуздар. Аяштардан бирөөңүздөр коштоп коюңуздар, келиңиздер. Ali Akleski, Limandu, Namsku, Çiftlerin içerisinde tahtağın ballarına çoğuysun. Şöyle soyun olmasın, varlar kuşkepsizler. Рахмат достор, аяштары ыраазычылык айтабыз. Айтылган каалоо тилектер аяш уулуңуздарга кабыл этсин. Сиздерде алып келген белектерди, конверттерди тапшырыңыздар. Эстеликке сүрөткөчү андай достор бийге чакырат. Келиңиздер достор, музыка чыгарат. Келиңиздер достор, аяштар эстеликке сүрөткөчөбүз. Урмат эстеликке сүрөткөчү алыңыздар. Албетте андан кийин агасына бирге айылдаш агасына сөз беребиз. Андан жарым сааттык би антрагна достор чакыр. Бүгүн кечен коноктору болсун. Ошондой балаңардын өмүрү узун болсун. Кыргыздын эң алдыңкы жаштарына өчүрөсүн. Дайым ушундай тойлор жолшайлы, дастархан дайым ачык болсун. Мактафан жынарист болуп, ошондой Kızın жақсы чыган жигиттерден болмусун. Келиңиздер беректер тапшырып коебуз. Жеңе ага эстеликке сүрөткө чыгып коебуз. Руслан мырза эстеликке сүрөткө тартып коебуз. Туугандарым, келиңиздер достор жамааттын атынан классташтар.
sırada çıkan jigitlerimiz olsun, atletizmi büyüklüğü olsun deyip muhabbetleri. Aman varsa Cuma'yı nasıl katayırlatlar muhabbetleri. Bozulma bu, bozulma olmakta. Ümit bakır kaydı, çoğun olsun deyip. Bozulma olmakta olsun. Aman varsa Cuma'yı nasıl katayırlatlar. Bozulma içeri. Adresi Kirif'ten gelgen Talay Ağızlat'tan Ayaşul için, toylar için tömedeki kapaysa Talay Ağızlat'tan Kirif'ten gelgen. Sesimin torbayım, soğuk zamurbayım, aşık oldum canlara, bu sonbayım. Sesimin torbayım, adı solbayım,
Turgoyun süygünün parlarında bir basalım gülbatırlatın şakır koyundu Rahat botaş kesin abını oyunu yürümüş Saymalay ucunu saymu taşımızdı Saymalay ucunu saymu taşımızdı gündüm Çalın çarkılar, çalan da şarkılar Gül üstünde oynalar, bulutta kaldılar Kara gülü gül çalar, çarkılar Kadın başı ödülüne durdu bir kaldılar Kadın başı ödülüne durdu bir kaldılar Jaraldın balam canımdan Jaraldın tamçı kanımdan Seketin bolup keteyim Boy toygun ala kanından Seketin bolup keteyim Boy toygun ala kanından Tam-tanda balam bassa Adamın alga taştasa Jarılıp kete жүрөгüm Жығылып kete жаздаса Жарылып kete жүрөгüm Жығылып kete жаздаса Bu suratın bası ilk adam halal abed 1,5 so'm 1,5 rubldan baştalar. 1,5 rubldan bu suratı götür. Dostlar, bu zaten dostlar 3,000 Kuda söylediler bunu. 4,000 kuda var. Nursiz Hanım'ın kuda var. 4,000 Bizim toy yeri 4,000 Bu sormakın tuğanları 4,000 oldu tuğanlar. Mına dostlar 3,000 oldu. Bu jigitler dostlar tuğanlar 4,000 oldu. 5 gece salan. Bu kadar gösterdim. Bunu gösterdiğinde kaldı aşkınış oldu. Şunlar da eşkaldı aşkınış oldu. Tuğanlar akşam sizlere tavaslar. Biz tavaz gönlünde adam toplayın. 4,001 Götürüyoruz. Cüzle hoş koşanlar olun. 4,002 Var mı? 4,003 Evet jigitler, klastaşlar. Buna dostlar. Hoşum uzaktan razı gelmeyiz şimdi. 4,000 Dostlar, dostlar alışına gözü şundaydı açın. Ne halde binge çağırıyorsun ya? Sanın mı? 4,000 5,000 buna dostlar, ayıpmayın bu. 5,000 1 Test mi sana değil mi? 5,002 5,003 5,004 Bu da son. Oynanos 5,004 Var mı? 5,004 canım. 5,004 99 dostlar olursa. 5,004 99 bir önemlisi. Var mı bozdu dostlarına? 5,000 canım. Siliyorsa 6,001 arkadaşlar önüme gelsin. 6,001 Nebek Mıza başlayan dostları. 6,002 6,003 6,004 6,004 canım var mı? 6,004 99 Bozdur Maslaşma Gitler. Bugün en mühürleri. Dostlarlar arasında 90
Mırza Başkan Cemaatına 5.000 yıl dolara. 4.99, 5-6 bin yakın dostlarına. Olçağımızda. Gelingizler, Mehri Mırza Başkan dostları, Camışlı'nın toyları, Musulmankul. Gelip koyunuz, toy başını çağırıyoruzlar. Andan keyin Rubilge, жалпы бұл жаққа bakыңыз. Біздің, орталығыңыз, біздің şu Musulmankулдың классташ достары, Аяшолының, Жашнақай, Алinin портретini 6.000'ge aldı туғандар. Бірлесен айта кетейлі. Бұл 6.000'ge классташ достары алды туғандар. 6.000'ні классташ достары табат, біз табат, сіздер табат. Бүгінгі тойда ең балы белек болушыл достарына bir қол шағып болыңдаршы. Келген қонақтар bir шаңдырақ. Ақша қолдың тереңдейін достар расыл айтамыз. Енді достары жамаатын атынан микрофонды алып тұр, бір екі өз қалу тілек айтып тұр, тапшыртмаңыз. Келіңіздер бір қалу тілек. Жігіт, естелік болады. Қол шағып болыңыздар. Достары шаңдырақ. Достарының атынан. Урматтуу Musulmankul, достордун атынан ушул беректи үйүңүзгө ийилип коюңуз. Ушул беректи көргөн сайын портретти досторду эстеп коебуз, Достордун ырашчылык айтабыз. Рахмат тойлорго ырашчылык айтабыз. Рахмат бар болуңуздар. Эми Musulmankul көз жана тойдун башында кеңештик эле бир жагымдуу чыгарма аткарып берди. Musulmankулдун атынан жалпы келген кадырлуу коноктордун урматы үчүн, жалпы Куда сөйүктүн урматы үчүн, сиздер үчүн бир жагымдуу чыгарма чакырабыз. Жаңгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт тугандар. Biz endi toy başlarını çakırabız, Musulmankul geleceğine geltiresiz. Janışlı toy başlarını başlarını çakırabız. Kişineki narislerizge alakandı jayıp, 10.000'de bata tileyiz, oturgan dastırgımı bata kılabız. Aldığınızlarda aşkan taşkan nerselerdi salыңыздар, aldığınızlarga Жашнакай Адаразу пакеттер тартылды тугандар. Батышынча салыңыздар, жакшы бир бата кылабыз. Андан кийин сиздер үчүн барыбыз үйлөргө таркайбыз, тугандар. Toy başlары, келиңиздер. Бул конокторго Kudası, жақын дос, жар саналаштарға ыраазычылык сөз билдирип койсун тугандар. Андан кийин биздин агабыз жакшы бир бата берсин. Келиңиздер, Musulmankul, микрофон сизде, келген конокторго ыраазычылык сөз айтып койсун. Келиңиз. Урматтуу кадырлуу конок, сиздерге ыраазычылык билдирем. Ушундай болгон убактыңыздар бөлүп келгенге бардыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ошо ниетилер ой максатыңыздар болсо бардык кабыл болсун. Ошо досторума, туугандарга баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Ишиңерде дагы бир жолу ийгилик. Урматтуу туугандар, коноктор, ушул келгениңиздерге миң мерте рахмат сиздерге. Жакшылык тең бөлүшкөнүңүздөр үчүн. Ушул баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр, үйүңүздөргө бакталайм. Toy başlarına akıtı kol çağlar dayavasına bir kol çağır bolunuzlar. Tuğanlar eni Keçineke bizden üçün Ali Uluzda jakşı bir bata veriş üçün oturgan dastırgın bataqlar bizden ağaz kumadığına jakşı bir bata verişler tuğanlar. Geldiğiniz ağa jakşı bir bata verip koyunuz. Hormatlı bugünkü kişinin bardıq videoları bugünkü ben dilimden ben bugünkü seyiriştim en gözlemesi ben sizlerge şunlara kalayım dilimden seyirci bizim seyirciyiz deyim Oşun için şu dilimden oşun değil Omin ömürünüzün olsun. Жақсы тілеген мақсаты болсын. Şu atölyesine güllü olsun. Kırmızılı жақсы жігіттерден болсын. Biz daima şöyle sevip durarız. Rusu bilen, kelіншегі сыйлаған, кейінге келе тұрған қарындас сіңлілеріне өміріңіздің жақсы болсын. Сіздерге бардыңыздарға şunday bir daima şunday külkü daima bolsun. Meni ilimde kalağım. Buna şunday külkünüzler daima şu sizlere kadar men ilime de kalayım. Oşun için daima bardığınızlarga
демек жакшылык каалайм. Менин ийиним дайым ошо келинчегим менен бактылуу болсун, өмүрлөрү узун болсун, көбөйүп чөбөрө берсин. Ошол үчүн баардыгыңыздарга бакыт таалай каалайм. Амин. Bir bata az, iki bata saz değil, yaşlı tileğimi, bir de bir yaşlı bata öğreyin tuğanlar gelinizler. Götürülü bilekti, Kudayım versin tirekti, Cangır menen jel kөгөрөт, bata menen el kөгөрөт, koro koygunuzlar, koydu soyup toygunuzlar. Бүгүнкү ушул алийиңизге айтылган бүгүнкү баардык кабыл тилектер кабыл болсун. Ар бир кыргыздын үйүндө ушундай жакшынакай тойлор болсун туугандар. Азыркы кезде эки кишинин башын бириктирип бериш, чай бериш өтө кыйын. Биз ушул той элерине да терең ыраазычылык айтабыз туугандар. Кичинекей ушул наристебиздин ден соолугу үчүн өмүрү узун болсун туугандар. Амин туугандар. Эми туугандар кыска нуска ыраазычылык сөз айтайын сиздерге ушундай асарайды ачып берген биздин кыргыз тойканабыздын администрациясына бир акыркы кол чабууларды аябастан бир кол чаап коюңуздар туугандар. Жана ошол сиздерге кызмат кылган официант жигиттерге, кыздарга өзгөчө кол чаап коюңуздар туугандар келиңиздер. Жана ошол бүгүнкү кечени шаңдалган менин агам таксыр Аккемесудия жергиликчи талант таксырга да кол чаап коюңуздар туугандар. Жана ошол бүгүнкү кечени шаңга бөлгөн красавчик менин иним Карасулуу укам Касым мырзага да кол чаап коюңуздар туугандар. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Жана ошол бүгүнкү кечени мен Тамада жигит Москва Тамада борборунун бирден бир мүчөсү мен Алмаз Чодонов алып бардым. Ар дайым ушундай жакшылык тойлордо, концерттерде жолугушууга чейин сак саламаттаңыздар. Ассаламу алейкум, көрүшкөнгө чейин.